Mastercraft yonder. Wimini wamini Donko John Alboni Awasudu ko fadi wo Yogerto hebu tunka jora Baiko dongal nea Mi hebi ko mi wolata Mi hebi ko mi pankata Kono emba mi dowe mi hande Nebata wonta ande Mi yi ko be watta hande Hari bawo do dunko ande Jombugol jonnita Tubugol murtangol Nyawlagol luttira Ma yennugol mawbebe Ma hirsugol modi mum Ma lancugol juudi di Hari bawo do dum alana. Assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden hande kadi en hewti ɗo e mercredi 28 septembre ɗo e Jama TV Dj Bouba émission la Guinée chaque mercredi hiɗen ɗo e Jama TV cité ensemble Wakam haray mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden no wowiri noon ɗo gandi wona ko mankata hiɗo gandi hande kadi mi haalan noon hiɗen mari invité molanaɗo e hino inne King Bogoda inchallah si feƴƴi ɗo seeɗa mi aray mi naadamo o hiro o déjà himo direct ka télévision ɗo hewti himo jooɗi himo préparade piiji ɗin haray ko watten en yaha e ndaren sen heɓay taw clip goto e arten noon on sumati noon fuɗɗoɗen débat men on hande le 28 septembre mercredi 21h30 destination 22h30 Mi haaldi e babem ɓe inni kamɓe kaɓe suɓanimano oɗon jonga
wala musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden yeccere mum nden mimi ke mi yehi ha ka cuuɗimo mi konki mi fonti jungo mi salmini on no mi worrani noon hannde kadi le 28 septembre mercredi 21h30 22h30 enen e King Broda hannde kadi hiɗen ɗo e émission mannoɗon hoore man no inne La Guinée-Ké ko honɗum watten ko salmodirgol makko kanko King Broda minamo assalamu aleykum King Broda. Waleykum salam. Télé way aleykum salam. Ara mede salmini mo kala inde mum e yettore mum ka Jama TV ɗo kala wonɗo me darde ka télé Jama TV ɗo hare mede salmini fop lando goto kala inde mum e yettore mum. Ok on nani musidɓe ko King Broda ni o hewti wona si ko pellet joni noon ko watten ko fuɗɗagol landagol mo lande lantomo ɗen King Broda mbeɗa faala ya représente ko an woni hombo ko hontoni kam mum e nder La Guinée. Ok bon min ko Pita woni ka amen Pita Leymiro ko min ɓe wiyata King Broda haray pour toujours haray lan salmini mo kala donc inde mum mo kala inde mum e yettore mum quoi. Voilà ok King Broda ko ɓiɗɗo La Guinée Pita o inni wo ko Leymiro woni ka maɓɓe Waria so yejjiti ali ko feƴƴi ɗo kadi e mercredi mo invitoɗen ɗo ne kali bo on kadi komo Pita Leymiro Waria kadi invitoɗe ko feƴƴe ko hannde kadi ko sifo makko kadi adden ɗo e ɓiɓɓe Wariaɓe donc King Broda ko wommame landade King Broda waɗi école walla waɗali école? Bon King Broda waɗi école donc mi jannguno seeɗa mi andara ko caméra parce que jamma ko ɗo womma darde. Ok King Broda ko ha e classe o mboɗi école? Bon mi jangi ha 3e ga Sénégal ɗo ɓayɗa andi kamɓe ga ko 3e ɓe innata sa naati wona collège on ɗo donc ko ha ɗum mi haadi ko an acciti walla accintina? Bon mi accita jugement o andi min komi waɗata komi jangata keydi an jibinande nde mi retorduno ton ɓay Dakar ɗo kam sa janggay ɗo ko ɗuma on ɓe darata duuɓi ɗin sa retardi ha a inni a continue tawi a ɗuytali a wata wadde donc tawi mi wata wadde min kadi tawi mi wakkilaki kontingol ɓay yiltitagol souvent ka mais pourtant ɗum wona ko boni par ce que woɓɓe wonde ha ɓe andana hoorema ɓe jandi ɓe yaha kadi ɓe jangga ɓe konna jande maɓɓe nden ɗum watta probléme jandugol duuɓi walla jandugol on tigui hattamo jande way bon ko waɗi ha kadi mi acciti tawi on tigui wawi métier an donc mi yiɗi mbuuɗi quoi. Ok jande nde ko janggata nde wonɗa janggude métier walla ko ɓay acciti janggol après continueɗa janggol métier? Bon ko mi jangata la jangorde métier simi cippike ka métier mi yata. Hono métier janguɗa? Bon ko Fredo mécanique on mi wata wiide fiyo jama o faamo. Mécanique. Ouais. Ok mais hari mécanique on marsude da continue mo wala kitino? Non bon hay joni lan continue ko place an kadi mi jogi. Place ma jogi da ka. Ouais. Ok King Broda ko ni wonde wadde musidɓe e on jentike ko wonnoɗo e jangude école mais o akkiti école on e akkiti makko noon ko piiji ɗiɗi o waɗi ɗo mais piiji ɗin ɗiɗi ko wi le première fois ko duuɓi ɗin tawi jugement makko on o faalaka wadde jugement o continue école on par ce que ko honɗum waɗi deuxième on tawi faale mbuuɗi naati ka hoore makko ko ɗum waɗi tigi on ko laaɓi kon ko mbuuɗɗin waɗi ha o acciti école on joni King Broda ka plage ka wonɗa e liggal ɗon ko jeyanɗa hoore ma ɗon ɗamari ɗon apprenti walla ala apprenti? Bon lamari apprenti hari lamari ɗiɗo ton hari joni mi ala par ce que mo ɓe yaari no nokkugo quoi ɓe yahan hoore maɓɓe walla ko an acciti ɓe? Bon ko ɗo mi acci ɓe mi yehi Guinée mi ari mi tawi buye maɓɓe yehi. ok ko noon tigi musidɓe hiɗo jenti King Broda on nani o naadama école o janggi o acciti o janggi macce kadi ha o uttani hoore makko atelier mo golde kono ko fokkitata Guinée o accuno apprenti ɓe ɗiɗo yawgol makko ara o tawi apprenti ɓe yayi est ce que sikkuɗa yawgol apprenti on ko natti ɓe wona angal client nabɓe ɓe walla ko pour honɗum waɗi ha ɓe yayi? Bon mi accuno client no marsude quand même kono ɓay mi acciɓe ton goɗɗo mo mi acci ton on ɗon o udditi place o golli ha tawi o heeɓi coggu place o acciti oya kadi acciti bon kadi ko place ɗon mi accuno ɗon bagage ji buy mi tawi buy ɓe ñaami ɓe ñawlike kadi loisiji mais quand même ça va alhamdulillah ay ko jama wondete. Ok voilà ko noon tigi wondiri kanko woni King Broda l'enfant de Pita Leymiro Waria. King Broda mi landuma mawɓe no wuri walla ɓe wura?
mawɓe ɓe fo e maɓɓe ɓe wuuri selli keng way hiɗon ɗon naɓiɗi walla on naɓita bon meɗen naɓiɗi des fois noon des fois way des fois noon mbayɗa andi hakkude mawɗo e ɓiɗɗo wona ka musique tawa ɓe settinanimmi ɗon seeɗa ok donc falɗa wiide musique on ɓe yiɗa ko wonɗa wadde musique on walla ko no waɗi bon mi inni ɓe yiɗa musique on ça veut dire ka nder famille mon a taw waɓe musique walla a tawali musique no waɗe ka mon bon ka nder famille mi tawali hay goto no waɗa musique welan plaisir mi waɗi way tawi kadi no marsande lan seeɗa on tikka no yiide ka no gasa so daari ka médiaji on yiyay morceau ji lan sa ɗiɗin wono goɗɗi ɗin mbuyi komi yata lan nande morceau ji ɗi no jente bon ko ɗum waɗi on tigi tawi yo continue quoi ok mawɓe noon ko yumma ma woni ko seytinanma e mum walla ko babe ma hombo e maɓɓe bon ko père an woni ko seytini babe ma ouais parce que ko fuɗɗoɗa a waynanoki ɓe wiɗaɗa faala wadde walla qu'est ce qu'il va pas ouais komi fuɗɗoto mi waynanoki ɓe mi ƴetto plaisir am mi waɗi ouais mais est ce que hoore ko waɗanɗa musique on hari hiɗa continue métier ma de walla hari a konnana métier ɗen komi watta musique on lan continue fo e mum golle an nden on tigi no gollude e mum bon hiɗa wadde ɓe rende visite comme il faut no duyra hakkude nene ɓiɗɗo noon walla baba e ɓiɗɗo walla alaɓe wadde visite comme noon bon simi cippike mi reway toon mi yuroɓe kono woniri silan dawde wonde ka des fois mi rewa des fois ara ñalli on tigi mo dawa ka golle oui mais chaque jour c'est sûr que sa jippike ɗa wawi rew toon yurɗaɓe way des fois mi rewa ok kanko woni Kimbroda on nani musidɓe par ce que ɗo mi noddirali mo ɗo pour émission laaɓa e poye mais no wayni wayso ko laaɓa e poye par ce que kala artiste jumo mi addi ɗo il faut mi yewda e makko ka o rewi toon ha no fewdir noon ko laaɓi a laaɓi ɗo kanko e bawi makko vraiment ɓe taƴodira ɓe hirodira nga o yawi waɗa ɓe visite hakkude baba e ɓiɗɗo mais telen ka musique kanko e bawi makko ɓe feppa ɗon par ce que bawi makko yiɗa waɗa musique c'est parce que e nder famille on kanko o tawa musique e nder galle maɓɓe donc ko ɗum puusema ha tawi ya waɗu musique bon min ko puusimi ha tawi yomi waɗu musique ndar caméra woy donc ko puusimi ha tawi yomi waɗu musique mi daari mi tawi kadi no welanmi en plus on tigi kadi bon lan hiide kadi avantage mum seeɗa min naali lan hiide moƴƴa kono yeruɓe komi fuɗɗi lan hiide avantage mum gokku d' accord yimmoɓe ɓen kamɓe centre ɓen ko hombo wonoɗa e jentade ha musique on naati wonki maki ha tawiɗa iɗi fo jangga bon hari ko Habib fata ko mais tout dernier ɗo on tigi ko Petit Ba Joma Jikke donc a faala wiide ko Petit Ba woni idole ma way bon kanko de ko watta ko sarji ɗin kamen kadi komi yahi Conakry kon kadi en fait ko menen fof woni juudude ɗon donc kadi mi kiifa e mo moƴƴa on tigi kadi sarji makko ɗin way d'accord on tigi ko sir ɗum mi woni juude voilà musidɓe o nani paykunkun ko paykunkun waareya ka wiyete lewmiro ɗon konno watten ndaren so waɗana en ɗo son hu gotum ndaren mo kanko Kimbroda tawiɗa wawi joinde men ɗon jama on dara ɓe anda tawi woni ko Kimbroda c'est vrai bisimilla bon y a pas de problème ay ɗen wawi darde oui bisimilla bon yo lena jeji masari da yan sari dan watanya gidan wanda alda mi da gidan wanda alda ko alata e bawo ma kon alata e so mana okay tuma jamalerio gorina borela nani e anda katibe mi ala yo tuma jamalerio konto wani jije buba yo gorina borala nani aduna ko jike moyidi mo anini mayo
onto woni wuri jamayo atana bora mi joni aduna ko jikayo e jami fala mayate moidi mawda ina tamanani e dari aduna ko jikke mi weldi ke mi welnanama e nyande gami yari mamu ko onto bebe kindi ameyo e dari tuma jemmaleri moidi mawani nima aduna ko jikayo mi wacha idono belambe ko onto woni meteratio mi wacha wayo meterati mi wacha yo mi daina taonani e jami fala mayate yo korina borela mo wadi doyo yango tako mo wadi doyo anatanone mi wana idoya mi wawa mi wana idoya mi wawane kona kiri jemayo mi auno simanderi joni ko honda baba bailo bayayo onto woni gido jama ko onto woni uri gido jama mi wajano jeje buba e tausi mi e bai wa monani yeah donc voilà ko non tigi woniri Kimbroda c'est vrai ida andi hunde so on tigi muynande yes sino wela mo o jokkere sabu mbelede makko le ouais donc ɗo hande laabi poy andi ko wiɗa kon petit ba ida jokki mo par ce que hay dande on ɗafira ɗo nden mo jettiki tigi tigi sikkay ko petit ba woni yimde idolon eda ƴettimo carrément wonde mi ñangon kono da fala jojo on woni ɗum ko sikuliyaga wonde mi ñangon kono da fala jojo on woni ɗum ko sikuliyaga mi yanganto wela yanganade mimbe wi broda pay kuyo oyo broda wela yanganade yena mimi munyo komintu waino jam foda mimi holoma komintu waino imo wa musulata komintu waino babe inni aduna ko jike anda kadi mami ala tuma jemaleri yo bebe kindi abenane onto petit ba kindi onto mamma dulin sayo wanyanda ko mi yo no kolente yo wako onto ya robe gombane wobe bangu ya salminama onto woni jije buba oyo jije buba yo hata na bora mi joni nani voilà c'est vrai Kimbroda yo Allah hewtune ka falda ɗon ka gandi hoore respecte kadi mawɓe par ce que kono ko mawɓe añi kon jeejaɓe ha ɓe yiɗa hara yeyal kadi wasire needi joni noon Kimbroda arte kadi question ji men ɗin ka foktuɗen ɗon Kimbroda ila andi tagalo fo tagalo no woodi ka innete ko ɗo woni cosaan makko est ce que Kimbroda no huwodiri e famille mon réel ça fait dur jokkere en ɗanji mariage dennabo maydeji est ce que Kimbroda no wadde participer ɗum way bon Kimbroda no wadde kono nano kelɗin fo on tigi joni woni yaade quoi kono noon la yaha des fois tawi woni ko famille on nder hiɓɓuɓe ɓen tigiri tawe ko mamiya kono on tigi ala yewde goɗɗi goo par ce que tan o woni ala lan jogui place kadi piiji ɗin no zenimi quoi par ce que simi cippike ka golle lan ka répétition wonde haray kadi ɗan mari mariage ji ɗi mi ɗaɓɓoyta cewɗi mais Kimbroda est ce que sikkuɗa mariage et répétition wona famille on ɓuuri ɗum ɗon wadde assuré bien sûr ko famille on kono on nani ko minni kon famille hiɓɓuɓe ɓen tigiri way ara simi yahali wona ella mais iɗa andi ad noon ɗo fewɗo ni fayda parfois nene goto ma so han waɗa haaju ronka mo yaade mais hoddiɗo ma waɗa haaju harana nene goto ma tawa mankata yaade haaju par ce que ka fewda ɗo ni wona
probléme innugol kaari ko neno gota walla kaari ko ɗum ɗo an woni fi gollugol ngol ko il faut haajuji ɗin on tigi hettanoɗi par ce que sa jokki famille on tun non seulement a heɓata erreur ka famille mais no woodi weltiɓe woɓɓe goɗɗe goo walla hoddiɓe goɗɗe goo est ce que ɓe daaritama goɗɗum ngol ça veut dire harana hoɗomon gon tun tawa koɗoli goɗɗe goo takko toon ɓen kadi si waɗi haaju hara yaha e maɓɓe bon wono ɗon on tigi no yaha way par ce que hoddiɓe ɓen woɓɓe ɓen a wonda e maɓɓe hara toujours ko ɓe nafa e maako fayda no ɓuri kanene goto ma nafa e ma kono andina haalaji ɗin fof haalete donc min no gasa en fof hiɗen andi ko no wonira quoi donc kono ok min komi conseille ma tout personnellement Bouba haray so tawi woni haaju waɗi kala ko nanguɗa ya représente ɗa par ce que ko no waɗi haaju ko eta ko heure a faami haaju ko heure wanno siko inne bobo joni on tigi no wawi dawde ha bobo inne est ce que a faami 10h 11h rek inde bobo feƴƴi moɗaya konna haaju ma siko mariage ɗa wawi dawde mom golle ɗa wawi yaade golle maɗen ha wona 15h so tawi woɗɗa wona ɗon ha e 16h immoɗa ya tawɗa dewgal ngal ko hummete ko dewgal ngal humama kadi ɗa faala ɗa wawi yiltade mais wonugo yahaali haajuɗi mom ɗum ɗon moƴƴa e neɗɗo fof neɗɗo walla versement ji duwa ɗi versede ka nder programme ji ɗin bien sûr ɗum ɗon versement ji ɗi na versude na versude wonde andi haala ko laabu ka no andi waɗi sila landadema ɗo par ce que onon ɓe jeune ɓe surtout ma talentueux ɓe nouveau talent hiɗon sikkude ko yaton mariage heɓon 15 000 20 000 30 000 50 000 holle ɗon haaju ko verso son 2000 francs walla 1000 francs tawa ɗon fanɗini fi o 1000 francs 1000 francs ɗum so Allah jaaɓi tuma men yido men yoɓay tawa noon 1000 francs no wawma bonnande haaju mananɗa hoorema ko tata ko heɓaynoɗa 1 million walla 2 millions donc komi conseille ma kala haaju waɗɗo walla programme ko wersete ko association mum par ce que association ji ɗi no heewi hoddigal ngal association miside nden est ce que a faami donc on tigi waɗa participer wersa inde makko nen kaye fontaɗo o hara hino nder ton ko ɗum ɗo ɓuuri marde important joɗa gongol tun jokka ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo lan andi a jokki kono a yalaki luttugol mum sago ma a yaha ha ñande go tawa kadi no woodi goɗɗum go ko fewjata tawa kadi no woodi kadi ko ɓeyintira ma walla donc mais si yeyi noon tawi yaala participe de ka huwodiralji mum est ce que ɓe waɗanetama haalaji goɗɗi goo donc kadi de ko gonga ko conseil moƴƴo bon ara pour toujours si Allah jaɓi kadi tawi komi waɗali kon fof ɓayi on posi ɗo mi andi donc min kadi mijitoto mi dara on tigi no yeltitoro ɗon kadi surtout respecta baye mum respecta yummu mum est ce que a faami famille on dal famille ma on fof respecta ɓe anna ɓe vraiment ko kamɓe sina kamɓe ɗum wona an est ce que a faami ok so ƴiwi ɗon Kimbroda no mari ménageur walla ala ménageur bon la mari fenɗo wonɗo la wallitade bon ɓe nama maîtradi ko ménageur walla ko guide par ce que no woodi ménageur no woodi guide fenɗo ko kanko mi woni wadde ɗum ɗo an attendant woni guide on attendant quoi sous ménageur quoi ok a fuɗɗike heɓde producteur walla o yewdal hay goto fi ko production ji hay fuy donc bon ɗum ɗon fof ko kanko maître hadi woni e ɗumannade contrat ji ɗin fof ko kanko woni e yewtude ko yewti wo ara hollitanmi donc ko ɗum minni ko kanko fenɗo woni manager anatan ok Kimbroda no mari sonji jelu yima ɗi ɗananɗa hoorema mais min naali poɗon son et studio programme et jeu donc son et studio la mari 8 son et studio 8 son harana ka enregistra ka poɗaji lansa ok Kimbroda no mari clip walla ala clip bon Kimbroda ala clip taw kono koye ɗum men woni ni meɗen tournage ji ɗin ɗon e tournage ɗo ouais donc clip ji ɗin ɗi arde men waɗali mais a waɗi 8 son mananɗa hoorema ko programme mais ala taw clip ɗum ɗon ko non iɗon préparade ɗi meɗe préparana ok musique on ko Dakar jangguɗa ɗum walla ko Guinée jangguɗa bon musique on mi fuɗɗinomo Dakar ɗo mi yehi mi gayntimo Laguine ko hombo gayntanima toon bon mi yewno toon tawi ko clavier on mi yewno mi ɓuuri ha toon dinnude jougo piano mi yehi wiyeteɗo Idrissa wallitilam e Souleymane
o jouait guitare, o jouait piano. Mi yetti ɗon seeɗa. En fait tout dernier ɗo mi ari kindiya petit ba kindiya. Payko makko ko ɓe yiltanimmi kadi mi joua gam goo quoi ni fen ɗo ko gam ceerno mamadou mi wonno kono to kadi ko gam goo andi piano no mari gamji mo be ko jouata jon an noon fewn ɗoni a ƴetti gam ceerno mamadou a ƴetti kadi gam petit ba wa joni fop mi joy gamji ɗin fop mi joy ɗi ni ok soñji ma ɗi waɗɗa ɗi ko an windi ɗi walla ko goɗɗo windi jonnuma titre soñji ɗi bon mi soñji ɗi mi waɗi ɗin komin composante ɗi hoore an komi windata mi yiyata ka studio kadi programme ka juuɗe an ɗo mi joua ouais ok donc fo dal kan woni par ce que wono Dakar ɗo jama on anda culture on ɗo moƴƴa ko ma tawata siɗa wawi wakkilanoɗa hoore ma waɗana hoore ma est ce que sikkuɗa ona jama on hiɓe andi artiste ɓe débutant on sa walliɓe ha ɓe yii hoore maɓɓe hara ɓe yejjita e walluɗo ɓe o bon woɓɓe ɓen andi mo be e hakkille mum ono min King Broda min kala wallitiɗo lande an desidi si Allah jaaɓi ha mi évolue ɗo mi yejjitata on ɗon par ce que ko kanko wallil ok iɗa andi honɗum mi faala wiide artiste on fof ko gokkol jogui wondema kala walluɗo lan si Allah jaaɓi si mi lawolal ngol mi yejjitata on tigui mais no heewi tew artiste ɓe andanɗa hoorema ɓe wallete mais ala fin de compte ko yugol maɓɓe mbuɗɗin ɓuuri yugol walluɗo ɓe on ko ɗum waɗi ɗum bon andi ko ɗum ini fof fotata tamo yejjitu ko feggi andita ko yani ɗum min King Broda kala walluɗo lan la handi on ɗon ko giɗo an ƴettuɗo mbuɗi mum finance on ɗon min kadi min la waɗi ka ɓernde am mi yejjitata on ɗon ok King Broda ko honno fuɗɗorɗa yimude ko musique hombo adɗa yimude ko hombo attima hollugol no yimirte bon min hari ko rap mi waɗayno rap musique rap mi fuɗɗori un jour mi yehi kay studio mi tawi goɗɗo no compose ɗon bit mamaya o fiji kono min toujours ko rap on naɓinmi donc ko min fijata o fiji son on tawi walana kilam mi yehi mi naati mi essayi morceau mi yimi mo mamaya ɓe fop ɓe ni wawi ɗon morceau moƴƴi ɗo o labama donc min mi essayayno tu woni mi soditi bitton mi yoɓi son on kay studio mi ƴetti morceau on mi lancimo bon on ɗon son no gasa boyi no andi jentike mo série an yo o guiɗo jama ɗo mo lança ton mais est ce que hande ɗo ni simini a juin men ɗo ɓe nanamo premier show mo aɗɗa yimude taw ko goɗɗo pon compose nomo ɗo wawi men morceau hande ɗo bon premier morceau mo sottunoɗa jungo yo bon la wawi mo suude la wawi mo suude donc essaye men nana essaye parce que no mene meɗen humpa ko hombo King Broda atti yimude seriyayo halanan komi wamma gibo seriyayo halanan komi wamma gido Digollo yurmi moyɗima o aninima Digollo yurmi moyɗima o daynatama giɗo Tuma jemma lewi ko seri am faletemi Tuma lewru jalbi ko seri am wuldetemi Aduna ko jikkayo Jami fala mayade Maymi yayi ko mi yangota ko Dari tuma jambalerio Bay fale mo ko bano yanganene Siko pita yaruda Siko labe yaruda seri Siko dalaba yaruda Mi jokai gido Andi aduna ko jikeyo Onto wani jije buba Wewe buba na bora mi joni
babe on top bebe ka babe yoyi bebe sangareya ole mirona tanum. Merci beaucoup Kimbroda. Voilà, musibe on a dit en Kimbroda. Nyanta on non si woni seda e nguttay téléphone pour wawen kala wondo ndarde fala do yoddude Kimbroda. On tigi yewtay makko posa mo question ji yer ko andi ko wa jabade kanko Kimbroda. Hande mo do uniquement pour deux pièges. Premier woni ko concerne kanko golle makko den deuxième pour anniversaire DJ Bouba on ko watta le 22 octobre ko nyani ko artiste invité donc ko dum dimpiji didi woni ko adimo do donc jonno may yilto lenge Kimbroda ouais onon be artiste be ko buri kon c'est innama yon tegu musique yimo ko fi giggol rek yimo ton ko no ngaddi onon musique jimo di fo son composé fi ko giggol tum watton composé ko no ngaddi do bon fendo ko lovo wona jentede andi nyalande be saymu on tigi ndare kadi sayon tayda fala évolue de wada love bay mo be e soa mun quoi mais est-ce que donc ouais min Kimbroda la wadi fo mi compose day fo kono ko love on buri bay ko dum do mi woni ide avantage mu mo so jan love mais onon o mijitaki hande par exemple o série an o mo compose do yimuda do ni ça fait dire mi wa ma wide ko temps hande e hoore makko lo sa comme wadi da 8 titres ni mi wawma wiide 7 titres on wawi mutinde o premier song parce que ko fi giggol yimudamo nyande wo fi giggol no évoluer changement de gamme mo ngara mais hande siko histoire goddungo parce que andi giggol gol kan no buri moddude yimgol gol sax mais tawa a yimay histoire wondo kan der giggol gol est ce que a fami mais onon ko buri kon na histoire wonto wondo yimude ça fait que mi do yiduma ida yidimi ko dum don wonno yimude mais ammu mi yidi on trahison mo wadala wala trahison mo mi waduma on onon dum don ngala dum compose de pour hondo bon min lan compose morceau love kono e der mo sorti love di fop na di gotum parce que la yewti fi soir la yewti fi ko mi wada action jang taw dum fe indini la yewti kadi action ji gore jang donc min fop mi wada parce que sim composer morceau si mi yimi do love mi yimata zar makko to nginnugol donc mi do liduma mi do falama de morceau gono arata way ko goddum go kan mi composer ta zar go ok ça veut dire no wodi histoire ji dan dawrema an goddi din hara da wonde majji wala goddi go hara gore joma no wonde majji bien sûr aray ara ko trahison mo mi trahisa donc mi sifo zaron mi wada mais encore trahison da non ko donc non mais il faut andi do ko do wete Jama TV mi tasiku mi jokkay ko weluma kon tu wolen dun don tu ça veut dire ayimi ko trahisa da e ko gore ma trahisa la wadu d'accord ka mais angi hore ma ka trahison da don non pourquoi wolal don wala ka gore ma on trahis don bon ko gore jan trahison la yota kon mi yota ta ko mi wadi ko trahison musibe o jenti ka Kimbroda o laabi post trahison ko trahisa kon kanko mo wawi dum wolde mais kanko trahis goddo ko ka giggol o wolta mais c'est pas normal si tawi tun anga trahisima mettima yandu ka do mettirma non o mo trahisirda kankadi ko no mettirimo Kimbroda adwa kankadi si mettimo yo compose morceau ok ko don tigi watte joni ala ko wade sina en uddutu téléphone on jama on be wawa nodde be participa mi salmini on goto kala woni inde mun en yettor mun en mi salmini be Wakam Mermoz Medina be Fass Gueule Tapée Niayes Rebeuss Colobane be Asalem kanyuma be Grand Dakar Dieuppeul do dal Dakar do fop mo be kala ka wonti dan sami dum parce que si mini mi détaillé do mi hebay gatché kala ka wonti donc don darde Jama TV mo be mo hilan sami la wi mo konka damal vraiment la weltani on buy et que joni Kimbroda joni le numéro téléphone on dara si be wa noddude ko 78 116 82 38 78 116 82 38 si tawi woni ko wondo e bawo Sénégal do wada plus 221 wada 78 116 82 38 pour yen waw
yewdude enen Kimbroda mi sikki tun e waɗa so hu gotum arte noon yahen e programme goɗɗo go ka ok acca mayen okka men ɗo gokku hande so fayde ok yoɓade probléme moyiɗila mimiɗa e moɗo moyniɗa broda kam forsatamo sabu gigol forse ngol nafata hayo jabama ɗum yutata haldo rendez-vous wowlaw mettinane hara mo mari giɗo goko yaha an yiɗa mayde fi makko consideraka goɗɗo yimɓe wonde yo tawmo ɓe hino yiɗi gigol siko sengo woto tummutotako ok Kai mama, ande ko kai mama, waɗen kai mama. Broda pay ko yawti, aray fawno welti, populo binati, salo si heewi en waɗay kai mama, waɗay kai mama. E ande kadi ɓe mi alayo, moyiɗima waninima, tuma jemmaleri ɗuɗo maɗaynata manani. E ande kadi to e malerio, yaroɓe laɓe o, ɓeɓe laɓe yoyi si laɓe kadi natano manani. E ñande komi yarimamuyo, ɓeɓe mombeyaɓe on to ɓeɓe mombeyaɓe, on to ɓeɓe mombeyaɓe yo. Konakiri jemma yo, sukaɓe yo mahelley miro, fayɓe yo mahelley miro, moyoti ley miro anata, on to ɓeɓe ley miro yo. E ñande komi yari wareya, kon to ɓeɓe wareyaɓe yo, ɓeɓe Sadio Baylo kabonani, e yalla manga ka jangol. Wayo mi alayi, moyiɗima waninima, wayo ko honto yaroɓe kuyeyo, wayo jije buba hatta naborami joni nani, yaroɓe faroyo, wayo si sangare anatanoma, e ñande ko miri sariyo, ko honto ɓeɓe pelle cegeyo, ɓeɓe pelle cege e hatta naboromi yade nani. Voilà, musidɓe wonɓe darde Jama TV enen Kim Boroda sikki tun goɗɗo kadi naati daren se wawa mo ƴettude. Allo Dije Buba na hire jam ko jantu nala toon jantun no golle de alhamdulillah ko homɓe ko honto noddo toon ko Grand Yoff na Kajjatu Grand Yoff Kajjatu Grand Yoff no way na ay jallo ay no welde way ko jantu oɗo de on no innate mi ejjitinno makko ne oɗo Kimbroda na ko Kimbroda wonɗa wiide walla Kimbroda innemo min weltori do hirde nde ok mo jentima onon ɓuura weltanede na ko noon ɓuura weltanede awo yino minen weltani o moƴƴano minen waali do minen daaro merci beaucoup jarama waala e jaam awa merci beaucoup merci a jarama nani barka lantoro ɗon oɗo Say Fomboy kesom awa Salla Jabi nani e Kajjatu Grand Yoff fof ok jarama merci beaucoup merci voilà ko noon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV kono invité men on hannde ko Kimbroda l'enfant de Pita leymiro wareya o yii golle makko ɗen paynkun mo janggi Salla Jabi himo faala avantage ande kadi himo ɗo bon si tawi kadi mi heeɓi producteur vraiment haray meɗe faala ko wawamo produire par ce que mo jogui soñji ni kadi himo fi clip makko on yo Allah wallu no gasra hoore jam moƴƴere goɗɗo noddi mi daran jettammo allo on jarama allo
allo oui Allo. allo oui On jarama. ko homɓe O ɓengu dije laay. ɓengu jije la inde ma nden Har yalla. inde ma nden Ummu bari. bari no wayi Ala no nala ton. ko jantu no jije la waɗi Idon ngeja. yettude Allah boyi Ana ko wonno fijinde kon no weli ha. vraiment mi weltanike ma boyi Awa nan yuro ɗon moodi am. awa mi wiri ko ɗon jije la nani Ya parantide makko ɓen fof. merci beaucoup voilà ko ɗon tigi woni Oumou Bari depuis haari Allah ɓeygu jije laay ba eɗon andi sinnama laay ba haari Allah eɗon andi fopp no andimo voilà no mi wurade noon numéro téléphone on ko 78 116 82 38 wawen yewtude enen e Kimbroda jama ono natude e Kimbroda yiltoɗen joni musique on en yeehi ha ɗa jogui 8 titres ɗi ganduɗa hoorema ko composé iɗa kadi e fi clip on e anni men ɗo kadi iɗa mari shoe ménageur on signal taw contrat pour ménageur officiel mais ko kanko kadi woni ligguintinde pour affaire production on fof kono projet ji ɗi fof kanko woni ligguintinde ni ko ɗon fewni ɗon mais est ce que Kimbroda hino heɓude concert ji goɗɗi goo seeɗa seeɗa walla ala heɓade bon on tigi goɗɗo je noddi goɗɗo noddi allo on jarama noy o jantung inde nden marsude ko Ablaye Ba on toon a nodde ɗo Ablaye Ba wonɗo Fass Ablaye Ba Fass no wayi sama alhamdulillah bisimilla sina émission on no weeli am mi weltori ko mourade moƴƴude mene waali mene darama ɗo merci beaucoup Ablaye Ba ok mi rewro ɗon Kimbroda oui merci vraiment émission no weeli meɗen welti foto merci beaucoup yonere meɗen fala ɗon o commen ɗon musique Alpha Dara musique Alpha Dara ka Alpha Dara inchallah min hokkayo mo nani ok sallaji ok merci ok Ablaye Ba weltanama ko ɗum tigui woni e salminiɓe Fass ɓen fopp goto kala woni toon rewa ɗon ko ɗo mi salminta wono Binta Pellel mi salminata ɗo kadi wono Hajiratu Masi wonɗo yeyde acceke ɗo ka Kanal mi salmina kadi Djiwo Diallo depuis Medina kañuma e Binta Masi mi salmina ɗo Ma Bintou Bari mi salmina Oumou Bari depuis Ngor e Hali Show mare ngangon ñande anniversaire on wonɗo ɗo e Boune mi salmina kadi wono Sira Ba kankadi himo ɗo e Ngor mi salmina séréji ɗi fof mi salmini wono Rama Grand Dakar e ɓe wondiɓe makko ɓe fof goɗɗo kadi noddi innemo allo on jarama Jantu nala toon Jantu inde nden e ko honton ɗo noddude no holno inde mon nden ko Fatou Diallo on toon ɗa nodduɗo ɗum Grand Yoff oui Fatou Diallo ay Fatou Diallo allo voilà ko ɗon tigui woniri Fatou Diallo o yeehi no wiɗen noon en saminimo kala ko wontiri toon e voilà Kimbroda joni mi sikki tum fikka côté musique e noddi kadi allo ok mi sikki tun o yeehi Kimbroda en ari haka musique mono faala wadde producteur produire ma eɗen faala so on tigui ari ara ƴettay voilà donc ɗon fewɗe ni est ce que no wodi maquette ji goɗɗi go kadi ɗe wonɗa préparade fewndo walla a wayriyade e studio bon ni on tigui no e projet ji ɗin lan compose de fof kadi son jeeyi inchallah lan e morceau ji kesiɗi mi woni e gollude ɓay Kimbroda wayri yaltinde kono donc wayri seeɗa kono meɗen projet on par ce que ne baali ko on tigui wi tourné Fouta d'accord e mi sikki to goɗɗo noddi daren sen ƴettemo allo oui on jarama allo on jarama nala toon alhamdulillah ko homɓe noddira Fass inde mon nden ko Mohamed Coulibaly no wayi ɗon ala no golle o jam to won ɗon yettude Allah boyi ɗo no welta émission mo weli men de merci beaucoup Mohamed émission mo weli no anda ko ti ko honno de Kimbroda
Fami ka warane men non musique makko goto ara ko yido ko isi jodi rete men hetto. Ok, joni wala joni musique nani salla jabi. Allah ara ko kay mama. Kay mama on ka. Kay mama. Yep. Ko wawa halgo pasi mo don. Aw hindu malo. Allô? 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 Ouais, ella ala. Mi janne mo men salmina mo wara big salam e do mako. Ouais, mo jentima kanko wonda yewde dum. Gentima ni la gentima. Kim brother ay moto. Ouais, c'est comment on way? Ay gatta bangal. Gentleman welina few. Merci bien. Ko ngoto. Merci de courage Kim brother. Merci. Ok, wanne me kay mama wadanta men no kay mama. Ella ala me wada fo inshallah hare kadi on nata windon Kim Broda ka YouTube kadi morceau ji din no ton. Ok, merci wa jajef. Merci bien. Ok, merci beaucoup musidɓe wonɓe darde Jama TV. On weltanama kono woniri Kim Broda kadi siɗon fa ala consomme de sonji makko ɗi on nata ka YouTube waɗon King Broda on yiyaymo ka YouTube sonji makko ɗin kadi fop ɗi o ɗuman ni ɗi giɗi nder ton pour wawon heɓde ɗi jentoɗon. Voilà, Kim Broda prépare ɗen fi anniversaire on ka invité artiste invité ka anniversaire le 22 octobre. Kim Broda kon ɗum woni préparade fi fansɓe mum ɓen e fi anniversaire on. Bon, aray Kim Broda no préparanade ko tiiɗi inchallah. Aray ɗen tori jama fo nde ñande yoɓe aro. Inchallah aray Kim Broda no toon nde ñande. Avec plaisir. Si Allah jaɓi ko kay mama aweta. Onen Jije Bouba Kim Broda. Voilà, goɗɗo kadi konki ndaran so wawi mo heɓde. Allô? Allo, ko Jama TV? Oui, ko Jama TV, oui. On salminama ɗon. On salmitama ko homɓe? Ko Madame Ba. Madame Ba. On to wonɗo nodde ɗo ɗum? Rue 19 angle 22. Rue 19 angle 22 Medina. Oui, Madame Ba. Hande émission weli Kim Broda. Merci beaucoup. Min ami poɗanɗo ha min ronki. Ka. Minen ɓe wareya ɓe goy ɓayna ko buumi. Ko on to wareya woni ka mum? O Popowel. Merci. Voilà, ko siɓɓe mon tu wonɗo yodɗo oɗo kadi komo kuye wareya oɗo komo leymiro. Ayi ka. Woni waɗi min tawi il faut min naata min nodda min suttodira siɓɓaɓe on. Merci beaucoup. Merci. Haɗay machallah no foti yo Allah nawrumo yeeso. Ok, ko teddungal mon kadi onon ɓe wareya ɓe hiɗe mari anniversaire ɓiɗɗo mon on le 22 octobre ñaani. Inchallah yo Allah newru tawna en. Awa ara ko Kim Broda kadi woni invité ton goɗɗum. Haɗay bonata ko gotum. Awa. Merci beaucoup on jarama donc non tigi woni madame Ba depuis Medina haray ɓe salminama kamɓe kadi ɓe darde Jama TV ɓe wi ɓe darde Kim Broda ɓe poodike ha moƴƴi Kim Broda odi on no France ɓe maɓe holno yewɗaɓe fi anniversaire on. Bon famɓe ɓen fof ɗen tori nde ñande yoɓe aru inchallah haray mo ɓe arda kadi e needi haray ɗen sabboriɓe kadi e needi inchallah nde ñande aray jaman fop notora bon yo aru. Ok, goɗɗo kadi konki. Allô? Allô, DJ Bouba. Na. Ça va? Ça va bien. Iɗon e jam? Alhamdulillah, ko hombo? Ko Madame Diallo depuis Grand Yoff. Madame Diallo depuis Grand Yoff, no wayi? Ça va, alhamdulillah, no welde? Yedde Allah nani. No golle ɗe? Golle ɗe no jokka, onon le toon. King Broda ɗon salminama. Merci, an kadi a salminama ɗon. Min nama ko courage rek a yewatuno ko yiɗa ko seeɗa ɗo inchallah dina ba. Merci koye goto. Eyyi on tigui nayi découragé ko e yaaro yeeso. Ok, merci aɗa onon kadi on weltanama toon. Aɗa on weltanama moƴƴat noon. Ok, Madame Diallo Ilika. Ok, salminno on jarama. Ok, Madame Diallo men salmini men salmini Moussa Diallo nani. Ok, merci beaucoup. Voilà, ko non tigi woniri ko ni yarata ɗo e Jama TV enen e Kim Broda o inni on ndeñande koyon prépare moƴƴa haraymo ka sal ka ñaani ñande le 22 octobre inchallah ka anniversaire émission la Guinée enen e Dj Bouba. Est ce que la préparation parce que il faut artiste ɓe on fof il faut préparer ɗon son jandi na yawgol tun ɗon taga clavier on yima ɗon yama on weltano yan ara min son jandi yaltal walla on préparaki il faut famodire ɗum goy. Y a pas de problème. Ɗo ñande ɓe yeepi gesi inchallah. Ok, mi sikki tun goɗɗo kadi konki ndaren sen ƴettema. Allô?
Allo. On jarama. Jarama. Awa kombo. Min Ummu wonto da non do dum. Grand Yoff. No be Grand Yoff be. Ha? Wi mi no be Grand Yoff be ngi do nge jang. Bismillah Ummu. Ay. Ummu mera hedima. Okay men do lega bambam. Bela bambam. Okay. Misal mina don nena Binta Dumbuya. Oui. Nena je Abu Dumbuya. Depuis Kundara. D'accord. Grand Yoff. Ok. Elis. Ok. Voilà, ko don tigondiri. E tanti ando. E tanti ma ne. Deja. Voilà, ko don tigondiri en salmini Ummu depuis Grand Yoff be Grand Yoff be no wakali go kadi en salmini be Medina ben kadi Fatou Aissatou kanyuma e kajitu en salmini kadi wano lamarana bari goddo kadi konki. Allo jarama. No wayto. No marsude seda. No marsude. Layba. Naam. Kono fewndi. Ajantum. Layba mi dabbitima hayka bukku duuti a yobata duuti jaka. Allo oui. Kono fewndi khari Allah. Ajantum nan sinama de jam. Awa on nani fi anniversaire men o ka. No mi nani. Awa ko teddungal mom. Allo. Ala problème. Way Layba. Allo jaramo. No welde kono. Ko jantu du tele on seda lay du tele on parce que men nande ga retour tele on. Oui. Du tele on. Du tele. Way DJ Buba no way. Mido e jan ko no fi anniversaire ko no préparade ka. No fi anniversaire on inshallah. Ni ngon siko sagan ko weta anniversaire on yahay ni weta anniversaire o yande dijala chata uta go weta anniversaire on de nyande sagan mi hewta to minge fans club wangon si Allah ulan jabi mi salmini fans club DJ Lion fo. Merci beaucoup. Ara mi ari inshallah jabi mi teddira on kadi fi anniversaire on avec plaisir. Kimboroda. Ouais, allo. Kimboroda. Ouais, la gentima. No way. Ouais, ko on way. Anon gila nyande yuno don parka kere men piuno on to. Akeka. On piano me hari me dey tourner Fouta Diallo. Awa. No ande non émission on mashallah ay ko DJ Buba e Kimboroda aray. Vraiment no weli no foti no rewi lawol. Merci beaucoup. Merci. Mi tori sorti san Guinéen ko wondo kon fo yo prépare fi anniversaire DJ Buba. Merci beaucoup. Merci. Aray ko wallindire goto gaynata e hunde. Wallahi. Ko en wallindir wonen nene goto wonen baba goto. Ouais. Aray DJ Adara mo hiwro on don DJ Banki DJ Sana. Ouais. Madangan Ummu Bari nene pay koy. Ouais. Vraiment men salmini on do me welti ke émission on machallah no rewi lawol. Men salmini on fo goto kala inde mun de yettere mun de. Vraiment merci beaucoup weltanama. Merci DJ Layba. Ok, merci. Voilà, ko don tigi wondiri. Mi do faala don. Annanda hoorema kay mama ha weta. Ok, joni wala non kay mama parce que mi andi hande ono téléspectateur no ko faala ko kay mama on do. DJ Buba. Nam. Sere faala ha fadda leluma. Ay. Sere faala ha fadda leluma no hiwro ma don. Mi salmini be mi invité be ka anniversaire. Sere majina hulali no hiwro ma don. Rama en. Sere andanda hoorema fotti foli no hiwro ma. Fotti foli wallahi. Bedo fonde nyande hibe bawo DJ Layba haka ko nde nyande ko menen tun jeyi boato menen tun inshallah Layba. Inshallah, merci beaucoup Layba. Voilà, non wiyete Layba depuis khari Allah jeune jo man no hoore mon toni taki honi taki anyana laba berdejo kala haaju ko men wadi si men noddi mo wara represente o wada ko way ko donc mi salmini mo kanko Layba e weldi makko be wondi makko be fo goddo kadi konki ine mo allo Oui, di Buba. Ona
Ça va? Ça va bien, Kombo? Oui, Hadiza. Hadiza? Noël de? Hadiza depuis Grand Yoff. No way Hadiza. Kon nous fait on dit? Ça va, cool, mais jang. Ah, bismillah Hadiza. Mais non, ko no wadi question mon falma pose de wonta ella. Min? Allah taw harala way mo jabade wonta ella. Pour hono on no invitado MSD. Emi? MSD. Est-ce que meden andi MS2? Mais est-ce que meden andi MS2? C'est ça le problème. Non, d'accord, on a la problème. Non, bon, andi question mo pose là on. Fewn do menen ka télévision do kala artiste jo fala do ardo mo waje de contact amen lu ngala problème do à la frontière. Ah, OK. A famika. D'accord. Voilà, même si ben ngala contact on tigu kanko doit avoir de recherche contact amen pour me wa mono de il y a pas de problème. Infamondrika. D'accord. Non, non, mi artiste be gine hewbe be invité be do même il y a pas on be invité modo. Bon, est-ce que bon ko visibilité on est connaissance on aussi? Ah, yeah. A famille? OK. Oh. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jarama Khadiza. Sinon, I wonder how come dédicace ma ko goto. Non, il y a pas de problème. Ah, OK mon boyombo. OK, merci. D'accord. Voilà, ko don tuyondiri musibe wombe ndarde Jama TV numéro non numéro téléphone ko 78 116 82 38 enen Kimbroda heden do fi ka golle makko no golliri hano hewtiri fewndo ni e fi kadi anniversaire men on e fejjino ka golle makko nane joni den ka anniversaire enen e makko Kimbroda jettendo goto wadanabe kay mama sina do ngendu manto allo allo Allo, jarama. On jarama goy. Madame Bari. Madame Bari. Jarama nala ton. Ko jantu on ton da nodde do dum? Mi do Grayo. Grayo. Hein? Aïssatou Diallo Madame Bari Grayo. Aïssatou Diallo Madame Bari Grayo. Oui, Aïssatou? Ay yuron to lando say do nga jang famille de mirene. Merci beaucoup. Weltani ka mo émission no foti an. Awa. Andi ti Aïssatou Diallo mo. Bon, Aïssatou bebe mi do andi be buy. Yano do kama e maram bayle yano do yura go ma fa. Aïe, non. Mi anti vraiment mi anti mais nebi. C'est vrai gonga ma mi anti manon. Ida jang. Danton ami salminena ton. Mi weltike buy nani. Mi salmini wangi bo gondo don somde yuro lande ci do ngejam. Awa mi weltike buy. Salmina noddabe don ben fu. Awa. Ala min noddu don be salmina lande ci jang e famille e ngure mu. Merci beaucoup a jarama. Allah ni jam. OK, jarama. OK, merci men weltike. Mashallah. OK, men weltike buy nani. Voilà, kono tigi wondiri on nani yimbe be haray idon andindiri parfois mais haray wayndiri haray na salade antugo yimbe be sikka on tigi sali non andi yimbe be non andiri buy surtout ma menen ka mediaji haray yimbe be no anduma buy mais haray an hina fo anda donc si be noddi tu yo be andu haray do na majintina gol on tigi haray ko angal yawgol antugo gol tu haray Kimbroda sikitum jama be lanno son il faut ka be mo sina dum sedna ya ka kay mama ka ya kaka mama ay ko kay mama belandi voilà lay ba jetu kaja kai mama ande ko kai mama wadai kai mama konto jijalai bayo walai bayo hata na bora mi joni nani konto bebe garayo fume konto bebe garayo fuyo Digara ya punata no mane aduna ko jike mi wel na manani onto woni lai bayo konto sare turu martiyo konto sare nene goto yo
aduna ko jikke moydi mawani ni manani ya robe Medina si jami si Medina na kano manani konto bebe Medina be mi andita materayo wayo konto yaro mohoreya meter yaro atana boro mi joni nani wadai kai mama yata baba wadai kai mama yata be jallo wadai kai mama ande ko kai mama wadai kai mama mi moydi lammi mi dai modo moydi da brother kam forza tamone sabugi gol forza gol na fata hayo jaba madunju tatane aldo rendezvous ula metina aramo mari kidogo koya ani da mai da bima ko considera godo yimbe wanda yoto mabe ino idi igol sikosengo woto tumu totako yoku yidu dama sela velo mabutina jento miyotama sia ebi mo fo fala kai fala do ware ardo wa ebi ebu do ngabe nge jama fo ngabe sabu ko kafa vela ni wacha yetta be bariyo mala bariyo barmayo akale yagal akida yagal akida yagal onto na buda ore mata saya kamar se ina yo misodu chonchi ina yo misodu telefon ara kamodo ko ponyeta kurudato onto na buda ore mata yo Voilà. Yemalerio irobe bentumbe abindine dani nobe brother heuti kairte brother heuti kawi onongo jabiyo menemengere e ache wade jebu bawade siji jebu bawadi obozom brother wade ande kari di damanene tuma jamaleri miya kona kiri jamma ko honto yero be aldonani honto mamme di fatako merci. Voilà, konon tigi woniri musidɓe lannoɓe kay mama téléphone on soni kadi ƴetten goto allo on jarama awa inde nden e ka noddo toon Jamilatu Diallo Jamilatu on toon ɗa noddo ɗo noddo ɗo Fas eyyi woy Jamilatu mbeɗen heeɗima jantu onon le toon eɗon e jaam yantu no golleji golle ɗi no jokka nani na wimi golleji ɗi no jokka ko fewni mbeɗen fewndini anniversaire men on le 22 on nani fi makko ka ani anniversaire émission on le 22 octobre on nani fi makko ko teddungal mo nani ko ɗum fewndi oui mbeɗen heeɗi nde fala ɗon Habib Fatako keton Habib Fatako keto ne on hokkimo mboyombo on hokkimo Ramtoulaye Diallo dal weldiɓe amen fof d'accord awa jarama nani
Merci beaucoup. Konon tigi woniri e weltati mo kankari do e face nani ko Habibou Fata ko o fala o ka weldibe makko be fo. Voilà konon tigi woniri layba stay woni da jodi da ndari stay woni men gayni émission no men waynori noddan e o numéro mo nodda do mi hendo numéro ma parce que men jogaki numéro ma no men gayniri émission on noddi on don ci men wayni ke to nodde numéro don wawen yewdude goddo kad noddi allo. Ok, oyay si feƴƴi ɗon kadi musidɓe wonɓe jarde Jama TV ɗo fi émission la guine ke on ide moƴƴini dolo koye on yi hino dolo koye t-shirt o koye ko 2500 koye jarata pour waɗugo soutenir anniversaire on hiɗon andi jijeɓe ɓen koye anniversaire ji maɓɓe ni wawtoɓe wadde soutenir ɓe waɗa e lebbi 10 émission ko ka lebbi 10 ko ɗon ɓe watta anniversaire goto haɗa soutenage on ko ɗum ɗo 2500 par an donc ƴetten goɗɗo allo. Allo DJ. On jarama. Jantu nala don. Alhamdulillah ko hombo. Ko min Abdoulaye no do don e Geltape. Abdoulaye Geltape no wayi. Jantu nala don. Ko jantu no marsude. Yeyi. Bismillah Abdoulaye. Noddi do amiron don be yawtude nanda ko wadi quoi. No haray wonde ko haray ko wobbe yon yeso ma. Na? Wi mi haray ko wobbe wonno yeso ma quoi. Ah ok, wadi wadi quoi. Ouais. Mais émission no wali dembe den siva mo do quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, DJ jonga na hira ko waltana DJ jonga mo ami men do gira billahi na. Awa. Mo hira do mo ana hela. Ok. La lando la fala don musique mako. Musique mako godo man. Na? Ampa don clip mako godo. Awa sala jabi nani? Ato yejide. Eke la hiro mo do mo welta na kadi. Ok, mo gentleman sala jabi wala te musique goddo kadi jon nani? Ok, la hiro mo do mo ya. Awa. Merci. On nani kadi fi anniversaire men gon ka? Le 22 octobre ka. Oui, le 22 octobre artiste invité ko kambe nani? Inshallah nyen den ton si Allah jabi. Ok, njarama. Nyen si yide de. Na. No, yide inshallah face à face ko du wadi si mi wadi anniversaire ko fi ono wombe nodde do be yindira ala naka tele tunda tollam. Exactement, merci beaucoup. Alaikum salam. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Go to nani? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à Jarama Ablaye. Voilà, ko non tigi woni samini Ablaye depuis Geltape ko non woni non sa yi anniversaire on wadama meden andi onon wombe jodade ndara tele be hidon sonji parce que on ndara yi émission ji din sako mon era hay goto ratata on en même temps kadi ndaron don ha wela on tawon kadi wata wawde hore mon jetto mbudi mon kadi yawon ka boutique show donc crédit wado ko téléphone mon kadi noddo men taw kadi ko yewdu te don jenti kongol amen go ka tere do renti image amen on yilto don kadi taw ko noddu kadi yewde ka téléphone vraiment meden weltani on ko dum atta men kadi men wada anniversaire ji din pour yo yew daro den waden face en face andindire parce que en wata andirde ni tum meden ka télé meden yewde on don jodi kam on don darde e famori ta don tun andire kono sen wadi di joni anniversaire wadi mai en mai jungo e mo be men areno andoya donc mil to kadi ka de lokoy ina de lokoy ko 2500 ko jarta ko do woni soutenance on pour wallugol e émission on e wadugol anniversaire on yetten goddo kan kado noddi dara sen hento mo allo nam no jarawne nalato no marsude ko hombo donc Prince Diallo depuis Medina Medina ara murke kimbroda merci ko Mignang Aïssa Sigon Mignang Aïssa Sigon merci mi anditi oui ok ara be fala kimbroda e zomen don ki gongol sanji ko ara fiyo hollu jama ko warti kadi hore jam ko ok ara kimbroda ara da yura do murke kadi yero ton hono jabogen kanyuma tinjo depuis Liberté 5 ara fo salminama merci a weltanama an kadi ok ko goto merci bien voilà donc on tigi woni Prince depuis Medina o salminama kan kadi o weltanama toujours yitto en kaddo ko bi futto tumbe woldo fi dol ko be ko paray do hino dol ko 2500 ko koy walle tomme men kay ko do men toroto 11 mois ida wadde émission
watta événement hay fous ka sappo e go lewru ka sappo e ɗiɗi waɗa soirée ñande wotere anniversaire pour an e yimɓe maɓe yo yiitudu soutenation ko ɗum ɗo soodugol ɗo koy 2500 aray ko ɗum ɗo men tori goto kala ko wontiri men samini on goto kala inde mum e yettoto mum nde Boroda kono a cukkanaɓe ɗon kadi seeɗa walla kono parce que donc y a pas de problème cukkanɓe ɗon ɓe nana Laila Yala bepe esa imudu Fulbe puta ime fije mwini Mingi dawela mi kaya dumada Mingi dawela mi kamo semana gido Dawelami kaya dumada Mingi dawelami kamo semada Wai seriyo Tumaja malari Moidi moda inatamane Aduna kojike Ogigo gido yari jemma Wala gido danu tako Kontoni yiye burma Baile vende mono no titato gido Kohombo wani yahi Oye meteradi yahi Mimi wana yahi yeso Baile vende mono no titato Aduna kwa migoi Maimo hivi mawani ni mane Tumaje malerio Iwondi kori jemalaba Ona kiri joni ne Simanteri jemma Kohonto bebe wakore beyo Kohonto suka saidu bobo Kohonto wani mamulagayo Hata na bore mi joni Baiko yango dube Wacho yini gido Nyanda komi hari kindia Oyo peti ba kindia Kohonto bebe kindia be Mama dulisayo Aduna kojike Kohonto suka muisopeiko Musa na bore mi joni ne Kindia joni Kohonto bebe sambaya be Aisi fili benata numa Oyo jije buba Eltoni ka jije buba Onto wani jije buba Maya jije buba ibe mumbe Kohonto wani Jama TV Ilantali ke Jama TV Ko bendo kori walli time Be walli artiste gine Fina bayara yeso Ay kohonto wani betalabe Homba kita mungojata Homba kele munjata Hombo wadu madu Hombo mona nila Warado kisa oir perano Bimba wi broda paikuyo Buina falala Kona namo kala watame Anda kadibe miala Waidi mawani nima Kainu da mawaidama Mairi kofi welu mweli mea Ota wani yije buba Ata na barami joni Mairi kofi welu mweli mea Misal mina Jama TV Kohonto wani Jama TV Kohonto wani Jama TV Mairi kofi welu mweli mio Onda bebe ware abeyo Siku ye kadina tanoma Kohonto wani jije buba Buba na bahami joni nani Wallo da mawo kwa gidama Mwanyi mawo bote donga
Osabugira yari jama Osabugira moki jawa. Voilà. Seri Maulana yo Maulana bayalu Patrol yo Anda kadibe miyala Oyo anda kadibe miyala Maulana yo. Merci. Voilà, musibe onani do pay kunkun ko woni golde ko dun do ko affiche ni film on aralta o musikitum film on ko nyande anniversaire on nyani le 22 octobre ko de nyante watten face en face o wada ko yoton antonno inshallah goddo kadi konki fade jettemo. Allo 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 ora no heɗi talento allo ay donc musiki tun oɗo taw imo heɗi télé on taw yejitino mo noddi kono mi woni non ko affiche on ni face à face on ko ñande anniversaire o ngenden e makko ñani night inchallah goɗɗo kadi konkindaren so wawi moye bade. Allo allo voilà donc oɗo kadi o yehi taw voilà mi sikki tun neɓata haray ɗen ka fen émission ngoy tango neɓata haray waɗi kule joni Kim Broda yiltoɗen ka mi sikki tun goɗo konki kadi allo on jarama goy allo oui eyi kombo nene gonɗo haari walla nene haari Allah no wayi sofade no marsude bisimilla nene haari Allah meɗen heɗima. Ok, nene haari Allah o yehi taw ka wonɗo kadi kadi waɗi bruit seeɗa andinimo kada onon wonɓe nodde ɓen kadi mo nodday on tigui potto télé on seeɗa walla o ɗuyta télé on ha volume télé on ɗuyto si tawi min wawa yewde ƴetten kadi goɗɗom sikki naati. Allo 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 ko prince yiltidi alors ono e allo allo wa ko prince yiltidi on bange prince ay ko prince yiltidi ay oui prince ay yo gibrana zo kigolo sansi gigolango sansi ga yawa no pa wala Jilli gigomengo jilli Ariana iren kono joni achi Ariana no dai kono nuna achi Halana kono wadi Seri ayo nundonga achi. Merci. Kim Broda. Ɓe nodde kono ɓe signalde go piji goɗɗi go accette ngoɗo taw mi yettoma ko ɓe signalni ko allo 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 ɓeɗo ko télé modi darde allo oui kombo allo leyde voilà ko non tigi wodiri Kim Broda ayi oɗo so inni a waɗo jilli on a jaɓali waɗandeɓe morceau ji maɗi sabe yoni tappaniɓe jilli on parce que ko mbiɗa andi ko ɗo waɗi si ɓe ɗumannade ƴetten goɗɗo kadi allo allo oui DJ on jarama kombo ko Gilles Saldagore Gilles Saldagore Gilles Saldagore oui Broda pay ko komo ware aka komo ware ara a weltanama ɗon Gilles woy Gilles ware nder ton woy Gilles miɗo heɗima ok ara mi weltanon no fota ka seeɗa ala mum ka woni présenté artiste jomen on merci parce que c'est très important haray jogui ka artiste ɓe wawɓe yimude mais juste keɓay haray si ɓe présenta ka médiaji haray ɓe wawata ke andagol vraiment en fait haray wano ni lan andi Broda ber kaw suwiɗo ko rek buyno enregistré déjà kaw suwiɗo kono jantade ka wawɓe wona men fof déjà meɗen enregistré par ce que meɗen jogui sonji makko hewɗi kono sago amen kala konngol ngol o yaltini ber musique hara meɗen joguitinno ko téléphone amen ko ɗum woni ballal par ce que mi yimo déjà voix makko on c'est naturel ouais andi buyino ton haray ko il faut
ara ɓe modifie voix maɓɓe mais donc ara mi sikki tun ɗo laaɓani jama o ara yiɓe nande voix makko ko naturel way ko naturel moom ɓurno wallahi haray koye soutenu mo moƴƴaɗen jomi toɗi jama o fof min ma soutenu kono par ce que mi sonji makko ɗi daalɗi fof majji mi jantodi franchement ok en fait mi torata komo dédicace mi remercie mo rek par ce que sonji makko ɗi fof ɓinda ina toon ok haray onon kadi o weltanama moƴƴa inchallah merci Gilles ok Gilles aray a weltanama ok broda aray ko goto merci jarama voilà ko noon tigi woniri Gilles Dagore Wareya heɗon andi so tawi woni o nani Dagore ko Wareya leymiro ko noon woni fi sutenugol neɗɗo mum on ko simo gollude ko ya waltomo e encourage amo kañ kadi si tawi kadi financement no woodi wallama par ce que musique koko e ton ko c'est vrai ko puydan kono noon ko puydan nanda hoorema kadi puyɗo jokkata par ce que ɗo ya jooɗo ha mijitoɗa ha wawa winde musique ha nata e studio yaltinamo c'est pas facile goɗɗo noddi ndaren sen ƴetta yo ɗo allo assalamu aleykum waaleykum salam on jarama koye nala toon jantu nala toon fof ɓantetasi alhamdoulillahi ko hombo ko Mamadou Lamine depuis Grand Yoff cité millionnaire Mamadou Lamine Grand Yoff cité millionnaire no waɗɗa jantu alhamdoulillahi wallahi mi golle moƴƴe ɗaba merci beaucoup on jarama aray meɗen ɓeyjo wakkilude ɓe Allah ko ɓeynaymo ɓe goni meɗen ɓeyjo wakkilude amin aray meɗen landi ɗon habibu fatarmilo tanga awa aray ɓe weltana ɗiɗi golle mon ɗen laba yo nawronde toon kadi allahuma amin o weltanama nani joni aray meɗen landi ɗon habibu fatarmilo tanga il y a pas de problème nani landi jallo inchallah ok mais weltike boy wallahi on jarama ok voilà ko noon tigi woniri Jama TV enen Dj Bouba émission la Guinée chaque mercredi 21h à 21h30 à 22h30 siko samedi e ko émission emba mi nisi de 14h30 15h30 enen Dj Bouba kadi si tawi woni laatike mi anda on kadi e samedi kadi harayde mari rendez-vous enen Mas Diallo paykon kañ kadi yimo gonanda hoorema hino cartoni moƴƴa fewndo e mari mo invité kan kadi inchallah à partir de 14h30 ha e 15h30 mi ɗon non kadi rando ɗe mari kadi inconnu wananda hoore mo si tawi woni kadi laatike kanko kadi ɗe mari mo ɗo e samedi inchallah ƴetten goɗɗo allo oui on jarama awa ko homɓe ko honto noddo toon jantum hiɗo jam alhamdulillah oy voilà ko ɗon tigi wondiri tawa ko Sonatel o woni ko landiri crédit ko ɗum waɗi kamɓe so ɓe coupira e kono mi haara noon ɗe mari kadi inconnu inchallah so tawi woni laatike enen e makko e ɗo samedi si laataki la gandi ko mercredi enen inconnu mais noon ko laabi ha laabi kon eɗe mari invité ɓe buuyi wonɓe rewde ɗo ƴetten kadi goɗɗo daren allo on jarama on jarama awa ko hombo ala toon ko jantum ko hombo mi Mamadou Diouma cité millionnaire Mamadou Diouma cité millionnaire no wayi iɗon jam toon yettude Allah buy mi weltani ko fota no waɗi vraiment ko gotum ko fimo mi weltani ki broda moƴƴano naka sama kala ok ala problème landi ɗon son Habib Fata ko keso inchallah nani ok on heɓay mo Sall jaɓi inchallah voilà ko noon tigi woniri sansata ɗo e onno Jama TV ka télé ɗo émission men on mi haalani on sansata e mercredi on 21h30 ha 22h30 fewnɗo noon ko fewniɗen kon ko fii o anniversaire émission mo wonɗe wadde ɗo ni la Guinée e samedi 22 octobre ñaani night club fewnɗo ni e nder ɗo ha mois de octobre noon lanna ko wonɗen e wadde ko artiste ɓe wonɗen invitude si octobre on kadi darike si Allah jaaɓi invité men ɗo ganduɗa waɗi parrain marin fop kadi invité ɓe ɗo kadi ɓe rewa ɗo yewde maɓɓe goɗɗo noddi kadi ƴette mo allo ɗo ɓe kipa ɗum ɗo si tawi woni yejitali oya samedi feƴƴunoɗo walla oya mercredi feƴƴunoɗo mi invitino ɗo Ibrahima Diallo Tayer wonɗo Wakam ɗo kanko woni chargé de programme
anniversaire on nde ñande warno ɗo yewtino programme eno woniri fof e nodday ɗo kadi woɓɓe kadi ɓe ara so Allah jaaɓi ƴetten goɗɗo allo allo on jarama on jarama nala toon alhamdulillah ko homɓe ko honto noddo toon ko Aissatou Lamarana Diallo depuis Goltappe Aissatou Lamarana Diallo Goltappe no wayi jam tun nala toon yetde Allah bo hiɗon e jaam jam tun alamdan weggeɗe yetde Allah way Aissatou ay Aissatou yahi kankadi kono o weltanama joni kin mi nan tun tappanaɓe nisi on e watten kaddo e seeɗa ni tammen o yoni wawi wayntade no weli ha kono ko weli jutata ka bon andi piiji go ɓay arayno e projet aray ko woɓɓe ɓen tun andi tan jiɗin quoi ay ko maɗum han mi waɗna ɓe no morceau ji go wana ton da min fija ɗum ɗo allez-y inchallah ok Kumoidama wanata falema wadaja kumoidama kasonja wadaima oidama iwoni dina fenandeyo minana idina fenandene yoni editemiala aimo idima odaina tamane yoni editemiala kutibura kalagol moyatane Angawalai do makana namane aduna ko jikayo ande kadibe miala ko honto yaro mepita bai beteli mile goto gaine Tagado ko feundida wallata horema Tagado ko feundida do jombata jodina Tagado siyoti no kugo Tagado na tuare na go Subaka na tata Subaka jododa Tagado ko feundida do wallata bipema Ay moirima ninima Komimbe wiboda taikuyo Emin kopita otiraimi Aduna ko jikayo ande kadibe mihala Belaido makana nama Adu mikalete kafamune Wadido yango tako Sati o milela tama bao Inka sati o milela tama bao Milela tama Baiko yeso milelo yeima Oye la baka yandaru yeso mango Oye daraki yandaru tarna mande Mungina milela tama Milela tama bao Madam Bari Jaranama Original Madam Bari Bilai de Boburatama Yarobe Labe Johnny Onto Yarobe Masi Bebele Mirabenko Tuanabe Yarobe Kuya Bembenko Barkinabe Gongamo Yarobe Faro nata noma Onto zilo idado zilio Zilo no baramiate Yarama zilo Meda gore salminama
onto jije buba me borayla original jije buba vilagor ko burata voilà musidɓe wonɓe darde Jama TV koko ɓe kamɓe yimoɓe ɓe wi kon wo yangano wela yanganade wallitoɗa welɗo wallitade sa yi mi addi ngal misal ɗo ko fi kumpay kum Gilles dagore ko woli ko il est temps kimproda wallem mo be ka wawi ɗo woɓɓe ko haala ka wawi woɓɓe ɓe ko moyen on jogui safedi jawdi ndin woɓɓe kadi ko contact ji ɗin wawi on faami mo be ka wawi ɗon jagganen mo daren si Allah walla en troɗen kadi yo Allah wallu en pay kun wawa avance ude o feƴƴa ɗo par ce que ko ɓiɗɗo men ko miñam men est ce qu'on faami ko baɗirawo men woɓɓe en ton kadi hara ko tandirawo mum donc golle ɗen kono mi haari ɗon nano musique on ko puydan comme ko foppo wolta kon mais ko puydan andanda hoorema puyɗo wawata ɗan memude ƴetten goto arten allo allo on jarama na ala ton alhamdulillah ko hombo on e jam ko jantum onon le jam tum awa ko hombo ko mariama on ton ɗa nodde ɗo ɗum ha honto wonɗa nodde ɗo ko ñaari tali mariama ñaari tali no wayi a jaliɗe on e jam ko jantum mbeɗa heeɗima mariama wonno wadde kono foti ko fimo wallahi no welalam no welam mi moƴƴano merci beaucoup mariama wallahi no foti fuu way min weltike boyi mi weltanike ma wala mi salmini ɗon artiste jomen on awa merci an kadi a weltanama yo mo woni wadde kono foti wallahi la weltore kadi télé Jama TV merci beaucoup aray min invité on le 22 ka anniversaire men nani awa inchallah min hewti ñani night club tan faala ɗon son sayfon ka y a pas de problème on heɓay mo yara lan habbi voilà hay si menen men wayni keɗo ta haɗu continue ka télé ɗon ɓe teganayi on ha dédicace ji ɗi lanna si ɓen coupa télé o nani wala salmina ɗon jijejo men o merci beaucoup awa merci bye voilà ko noon tigi woniri en salminimo depuis ñaatali kanko e ɓe wondi ɓen fof no mi harata noon fi pay kunkun himo eti himo defude himo rottude ko heddi joni ko ñaamoɓe ɓen on faami ka joni noon ɓe ñaamoɓe ko walloɓe mo noddude ñaamoɓe ɓen ɗum ko enen yimɓe makko ɓen haray mo be ka wawi ɗon haray koyo wallitormo sutanen mo côté ji ɗin fof ka conseil ka économique financement on faami ka par ce que ko ɗum noon pay kun il faut conseiller kun de 1 de 2 walle mo kadi ka côté financement e contact ji ɗin bafe ɗen de udite mo be ka andi tawi no wawi wallide mo ɗon walla mo ɗon par ce que ko pay kum men ok Kimbroda no woodi komi faalama landade ko ɗon gayntorten par ce que il faut ɗum ɗo mi landuma ɗo hen surtout jama on kadi faama ok Kimbroda jombi walla jombali bon mi jombali taw ko ɗum haɗi lan e lawol ngol lan fianci ouais ah bon ça veut dire combien de mois walla combien de années walla ko honde say no tajaka taw ouais nani Kimbroda no yimɓe ɗo nanna fo no faala lanko no na fo holno heɓata mo goto pet ça veut dire confidence jo quoi ouais en mba fuɗɗi ke choisirande o kisan mi yeti ke onde tuma nanɗo ɓe yimi hunde fof no woodi ko ɓe woni misde on faami ka ok Kimbroda album Kimbroda hino préparé de walla ala kay préparé de ƴetten oɗo taw so jaɓɓoɗa question o allo ay ok album on hino préparade walla ala préparade album ko yaltingo tum soñjitin wallina wonɗa taw
bon on tigi menge mum ko label mo me wata golludude ara men signa e mabbe contrat moƴƴo me wawa golludude ko ɗum me woni ɗo way parce que ni fayen ɗo ko projet clip on ɓay Kim Broda buy i morceau ji ɗin kono ɓay men waɗa alta clip andi clip on kadi no tawa ka lancata artiste jo bon ara on tigi noy mum no wadde premier clip on dara 6 mars inchallah. Ok, mais est ce que clip on fuɗɗike mo filmude walla hiɗon winde taw scénario ji ɗi? Non meɗe windude men e jar on taw mais fuɗɗaki mo taw min fuɗɗaki mo. Ok, ko so clip on yalti o dogi si wawon noon si tawi heɓike label moƴƴo heɓi producteur waɗon noon album o ka way wono ko no woniri ɓay Kim Broda yehiɗo tourné Fouta Diallo en jindi fayda no fanɗi wonɓe ka village mo anda Kim Broda no fanɗi hoɗo ngomi tippali a ƴettemo ɗo. Ok, goɗɗo kadi ari. Allo 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 on jarama ala toon o jantum ono fewni yeddalla ko hombo min Rahim Diallo Rahim Diallo on toon e nodde Grand Yoff no ɓe Grand Yoff ɓe ɓe jam woyi Rahim arena faala ɗon musique o ɗon Sayfon Balde inchallah a hokkimo mboyo mbo hokkimo Ablaye Ablaye ok merci beaucoup. Voilà, ko non tigi woniri joni en andi donc habbiɗen ko label on pour wawen produire si waɗen album on ka. Ok, Kim Broda yittoɗen question ji ɗiɗi walla ɗi nayyi fermen waynoɗa waɗanaɓe son gotum waynorkum waynoɗen Kim Broda ñameteji Fouta Diallo ɗin ko hombo ñamete ɓuura ma welde e ko ñamete hombo woni welatama? Min bon on tigi ko ɓurata mi welde e ñameteji Fouta Diallo ɗi min franchement mi ñama e maafe ako hay tori kadi lan yiɗi ha ko ɓurɗa yidde ko ko ɓuri yiɗude kon donc ko maafe ako puute mako maafe ako puute ka joni no ñameteji Fouta Diallo ɗin kadi ko honɗi maafe hombo woni vraiment o weltama carrément on ɗon o weltama maafeji ɗin bon min wayda ɗuɗa ko mi salina donc maafeji ɗin dal ala ko metta e ma non samin woluɗo mi ina mbeɗe sali ɗum ɗo ɓe goami ronka defude ok ko noon tigi woniri ko kanko woni vrai pullo Fouta maafeji ɗin ko ɓurtamo welde ko maafe ha ko puute mais noon o aña maafeji hejji ɗin hay goto majji mais ko tata no walimo ka wonki kon si goɗɗo ñaami tawa mo seytini seeɗa ko maafe ha ko puute mais Bétis ça veut dire ko wonɗa paykum walla ko janɗa ɗo ko pi hunkum waɗɗa ko wananɗa hoore ma sa jooɗike tun chaque fois arta e ma tawa hiɗa nisiti ko waɗanoɗa kum pi hunkum mi waɗi tawa sa jooɗike chaque fois si arte ma tun tawa yiɗa nisti ko honɗum waɗanoɗa compiyum mi anditare compiyum ɗo faydam mi ɗuuɗa ɓay sina hara hunde wotere ɓay min Broda min mi yarata ɓe mi fimata donc miijitaki lan waɗi ɗo piyum ko andanɗa hoore ma tawa a nistiti d'accord taw non en dakori ɗon a faami a miijitaki mais ko honɗum kadi waɗɗa ko andanɗa hoore ma chaque fois si ɓernde ma arte mo tawa ɓernde ma nde no welti araɗa welti ko a fi kum piyum ɗon ƴette ngoɗo taw jabuɗa lan allo on jarama jam tan ko hombo ko min Aminatu on toon ɗa nodɗo ɗo ɗum mi nodda Dakar woyi Aminatu ɗum ɗo wono ma wide son banni ma mi faala awa son banni ma ɗum woni o moyta haalanam ko bammami o on kilima bo mi yiɗinani awa a hokkimo hombo yombo o hokkimo Amadou Kani gendam o Amadou Kani gendam Amadou Kani ha eyyi hombo gasi ko ɗon tan ɗan toon ok jarama Aminatu awa jaggu no feewi ɗon no moƴƴi nani
voilà ko non tigi woniri Aminatou salminama Kimbroda wiɗa ko honɗum mi landike mo ko honɗum piwum honkum welay ma tata kala ka joɗɗa heɗa wanno ko mesamite ka tawa yiɗa welti ka ɓernde ma tawa welti ka ɓernde sa andi tiwti quoi tawaɗa welti bon mi simi ñaami haari mi anditila nelde bureau ara la welti haraɗa nelde ɓe way ara la fin de mois no yani on tigi no réglé loyer o no yoɓi donc haray ko ɗum ɗon mi anditata tawa la welti la jooɗi normal voilà dernier question men on ko mi uggino mi ɓanto mi landomamo baabe ma e yumma ma kamɓe ɗo kombo ɓurɗa weldude min franchement ko bureau voilà musidɓe ko Kimbroda paykum men kum nena goto men on ɓiɗɗo men on miñam men so yimi landiki mo ɗum ça fait di artiste ɓe fof kala rewɗo ko woni dernier mot makko on ƴetten o ɗo ndare no waɗa ɗo musique ngo ɗum wayndiri allo allo oui allo oui on jarama no marsude jantum ko hombo inde nden inde ma nde na ko Fatoumata on to ɗa nodde ɗo Medina oui Fatoumata ça va bien est-ce que kanko DJ Boubani na DJ Boubani ha moƴƴi noon ko kanko tigi wonɗa yoɗɗo direct DJ Bouba oui kamɓe kadi woni ka télé ni kamɓe kadi woni ka télé kamɓe rentuɗa ɗo ni allo oui nini yo wattani no sen Zapata c'est Zapata awa mino janti sen Zapata awa hokkimo hombo e hombo a hokkimo hombo e hombo ko son Zapata min nan kala mi faami ɗum ɗo wimi noon ko hombo e hombo hokkuɗa son on ko hombo mo makki son on voilà mi famade de awa gasi ɓe hokkete mo nani ko Jajen Siré e hombo kañum e gore jango kajjeto baba goto jam awa voilà merci a jarama mi weltike nani tammen on presque ko lanni ok ko noon watten mi wolna on ɗo kadi surprise hari mo mi wolanalon inchallah préparé moƴƴa hiɗon andi king de king promoteur si min on king de king promoteur à Gambie c'est Général Barry ko kanko woni invité surprise ka anniversaire DJ Bouba Général Barry de Gambie inchallah haray ko enen makko wondi ɗo ɗon andi promoteur ender promoteur Gambie kanko Général Barry haray mo ɗo le 22 octobre so Allah jaaɓi enen makko en waɗa e face en face ka télé ɗo miɗo andi no fanɗi mo nanali inde Général Barry haray ko yigol mo ngol woni ko manki mais Général Barry à Gambie J224 si Allah jaaɓi le 22 octobre haray ko enen makko wondi ka anniversaire avant anniversaire non inchallah haray enen makko se woni mayar e waddi émission plateau ɗo ko ɗo mi rewata mi salminamo mi salmina sonna makko mi salmina kadi Adji Barry depuis Gambie Amadou Taximan mi salmina Rama e Assane Lamarana Rama Diallo kadi mi salminimo vraiment kamɓe wonɓe Gambie ɓe wonɓe darde ɓe télé ɓen fof mi salminiɓe naawo maawo voilà no mi landori Kimbroda noon ko noon mi landori kadi artiste ɓe buus e yimɓe buy kadi invité ɓe rewɓe ɗo kono ko laaɓi ha laaɓi kon fof kala mo lanɗa dernier question yumma ma e baye ma ko ɓurɗa welde on tigo yettoma ko yumma makko bravo onon wonɓe darde ɓen e invité ɓe wonɓe notade ɓe Kimbroda mi sikki warana ɓe son hum waynor kum après waynduɗen ka bisimilla e goɗɗo noddi kadi allo allo oui on jarama goy awa ko hombo nala toon yettude Allah ko hombo ko min Aissatou Wakam no wayi ɗa jang jantu bisimilla Aissatou wimi bisimilla meɗen heeɗima
Meden fala yo watta men no cellphone nene on. iPhone nene ka. On okki mo mboyombo. Nang okki mo. Nang okki mo. Nang okki mo minyirawa ngon kajjatu. Aha. Ay hombo. En plus kad émission mo ngono foti. Merci beaucoup jarama. Émission mo ngono foti moƴƴano. Merci mi weltike nani. Kono non sen mo ngon kala ko ɗuɗide ko ɗum no tubboni. La ila chaîne on kala ko ɗuɗi ka. Oui, so moƴƴintina ɗum oren no moƴƴa. A jarama ɗo ko yeɗɗa men ɗon kadi min weltike nani. A wana merci. Mais yewdeɓe ka kuranji ɗo il faut ɓe watta nayila. Merci beaucoup. Merci a jarama Aissatou nani. A wana ngonon kadon jarama DJ Bouba. Merci. Voilà, ko tigi kin joni wala ngen son don waynto den parce que le temps c'est que tunga jettigo yer mabbe mbuy. Voilà, son waynto do. Nami be warbe, biya be berbe. Nami be warbe, ya te be den kalbe. Nami be warbe yo, nami be warbe. Nami be warbe ne. Ready ne be yenta. Nami be warbe. Enda kadi be mi ala yo. Mi do fala wala de, mi do fala wala de. Ina fala wala de ya yo idu mure de wi. Nami be warbe yo. Andata billahi kanyu andata be bonnai ferma be itimi futa be dila katumba sare yo andi mi woda nanu golno bella andi mi woda nanu golno sonkane andi sekola di futa moido jolo jento to mi andi minana naidi nuna anyanda ko ari ko puta la se puta ka hore la wolani minge gore be ambe yo aka do di teli mi foto yo walle lan mi ara puta ani je buba e ande kadi be mi ala moidi mawani ni mayo le vendo bono no titato non ko honto ko nyani night no titane aduna ko jikayo ko honto yaro banyane le vendo sioti e proda to ai noto mina fala wala de miro idi jejede mino idi jejede de ya la idi mole de Kosuturano, kodurano, kodong, yeah. Aduna goji kayo, korina borela nani. Simi wajeji je bubayo, tamo saitina. Yeta be jallo ko honto yeta be babenani de yangarali mi welti ke mi welnana manani seri mi dima ausina idini
broda kaidima sari amida ina tamane mimi roholima anno odi molida onno odi moli onno gundo marortane e ande kadi be mi hala moydi ma odo ina tamayo moydi ma wani ni ma odo etabe babe aduna ko jike tuma je malario waji jabu bambi welti kami welnama wala musidɓe wonɓe ndade Jama TV émission men ko ɗo woni lande haray mi sikki tunga salmina e fans ɓe maɓe waynoɗen ɗo ha e lawol go kadi sasata après le 20 octobre kadi en fopp rewtay ɗo yes weltanoɗen jama on si Allah lan ɗon tawni en e jam moƴƴere feƴƴi e jam moƴƴere ok aray pour toujours mi salmini famɓe ɓen fof kala ƴettuɗo ta daari hen ha wande heure ɗo aray fopp weltanama aray mi hiwrike kala fan jo Kim Broda fan yo Dj Bouba aray le 22 ɗen nodditi fopp yo ar toon si Allah jaaɓi toon ko kaye mama ha weeta inchallah 100% soirée Guinée haray fopp no noddita inchallah goto kala inde mo yettore mum haray fopp notora nedi nde ñande na piro na sonko ko fija jala inchallah haray Kim Broda no ton inchallah voilà ko ɗon tigi woniri musidɓe siwayɓe Jama TV kañum e Dj Boubacar émission la Guinée chaque mercredi 21h30 ha e 22h30 walla samedi 14h30 ha e 15h30 émission Embaminisi haray mi salmini on haray mi jonni on rando inchallah e samedi aroɗo à partir de 14h30 min on bye bye ciao ciao merci beaucoup merci. Music,